Biti roditelj je najljepši i najteži posao na svijetu. Nitko nas tome ne uči, a popravni ispit se ne preporuča. Je li položio roditeljski ispit samohrani otac Mladen Burnać. Pa kakav si? Jesi mi dobro? Božanstveno. Što ima kod tebe? Pa ako svi mladi. Da. Mladene, je li teško biti roditelj? Pa nije nimalo, to je prirodna zadaća nas svih. Mislim da je to točno tako, da je to Bog ili ne znam tko drugi odredio da se svi na cijelom planetu znaju brinuti o svojoj mladunčadi. Ali ti si samohrani roditelj, je li to duplo teže? Pa to samohrani roditelj, možemo reći da sam bio u jednom periodu života. Moj sin je sad već veliki, znači bio sam u braku i bio sam rastavljen i mi smo to napravili obratno, da on u toj fazi kad je bio manji da je bio kod mene, a vikendima bi bio kod mame kad bi ja imao nastupe. Išlo je to svojim nekim prirodnim tijekom. Kad je gladan, daš mu da jede. Kad bi spavao, baciš ga u krevet da neka spava. A jesi li bdio nad njim? Jesi li se mislio diše li, ne diše li? Mislim, on je generalno bio cijelo vrijeme zdravo dijete i ako gleda ovo, ja ga pozdravljam. Antonio, pozdrav, jedi. Da, kad smo kod toga jedi, stalno misliš da ti dijete gladno, znaš, a na kraju bude ovakav. Ima čak jedan vic, kaže, čak Norec je uspio baki objasniti da nije gladan. Koji period odrastanja ti je bio najteži? Ono kad je bio malo dijete ili u tinejdžerskoj fazi? Kad je mali gledaš da li se prehladio, da li je čist, ne znam, da li nije ostao zamusan od neke klope, a sad se brineš gledaj, trebaš mu naći posao, da, tražite lovu svaki dan. Ja nemam, tak da su danas ozbiljnije brige. A je li ti zadao nekad veliku glavobolju? Zvao me neko na telefon kao, jeste vi Mladen Burnać? Da, već Vidim po zvuku tona glasa da nije u pitanju gaža. Kaže, čujte, mi smo tu zadržali vašeg sina u Maksimiru. Koji Maksimir? I on su tamo potrgali neku tablu na kojoj piše gaze po travi ili ovak nešto su oni to. Bilo im je fora, jel neku kantu sa smećem su nešto maknuli. I onda ih je taj čuvar sve okupio na hrpu. Onda sam ja tom čuvaru rekao, čujte, recite im da će doći policija po njih, da će ih odvesti u zatvor. Tako da su oni bili u strahu, preplašeni tamo, ali nikad im više nije palo na pamet niti jednome da odu, jer su ovi bili jako strogi. To se vraćamo na onu posljedicu, hvala Bogu što su me tukli na vrijeme. A jel se ti osjećaš usamljeno kad on ode? Ne, hvala Bogu, da mogu odmoriti malo na miru. Da mogu gledati program koji hoću. Ja mislim da djetetu treba omogućiti da se druži sa tim drugim roditeljem i da oni uspostave kontakt bez obzira što vas dvoje više niste zajedno. Prirodno je da bude dvoje roditelja i da te neko uvede u život i sa muške i sa ženske strane. Jesu li žene bježale od tebe u toj fazi ili si im baš bio... Uvijek su bježale. Pa gledaj, tada kad imaš nekog malog klinca kraj sebe i ne razmišljaš baš o nekakvoj sad drugoj vezi, ni te briga za to. Ali to se sve dešavalo u mom životu bez obzira na dijete. Nije to bio nekak. Čak bi nekom žena bi to znalo biti onak, joj slatko, kakvi slatki, brine se o djetetu. Kao, da li bih htio imam ja svojih dvoje, troje, aj budi sa mnom pa ćemo ih imati 4, ma nemoj. A kako ste prošli fazu tinejdžerstva i kako si ga zapravo podučio muško-ženskim odnosima? Ja sam ga više usmjeravao na to da u životu cijeni i obraća veću pažnju na to kad naleti na neku djevojku za koju mu se čini da bi mogao i ostati s njom, da pazi na tu vezu, da pazi na nju. I više sam ga pokušavao smjeriti na to kako da bude fin, uglađen i u odnosu prema ženama da bude džentlmen. Je li divno biti roditelj? Pa je, svakako je lijepo i neko kaže joj nemamo novaca pa nemamo još djecu. Prvo ćemo rješavati stan ili ćemo ovo pa ćemo onda, ali uglavnom se ustanovi čim naiđe dijete, jedanput se može. Uvijek se nekako može, uvijek se može izići na kraj, tako da radite na djeci. Hvala ti lijepa. Hvala i tebi.
Mislim da je posve normalno da se roditelj brine o svom djetetu, bio sam ili s nekim u paru i da od toga ne treba dizati nikakvu frku. To je veoma lijepo i obogaćuje naše živote. Ovim putem iskoristio i ovaj trenutak da svom prijatelju koji ima prvo slovo D u imenu da mu poručim da mi vrati 100 eura. Rekao je do ponedjeljka, ja sam smatrao da je to ovaj sad ponedjeljak.